Wopon at the same. We did this wopon a year. Now so, I can't name about community. About what I'm wopon would be a sippy, not a sitter. And you see any as a schedule media. Your friend wopon would say a dear brow. Jawade any Yawade be a bonus. And then a doctor for a could have for I will be drew a young Ebbets Massy. Be a dear pomodino and como. And on see South Pesa by Jumaji so, and I said, what Pesa was sponsored Jumaji. Your phone numbers now I was screen soon. Free, you know, be doing como. Now, a following for all social media handles. Now, you mean pomodino and como. It is a mecasa pomo to say, now I didn't say, name pomo a and there so about pomo to say, Edging dear so. A dog body young coupon, send so or day name Adamuye. Now, yes, yes, there may be a saying drew say, and then so your mammy dear pomo dear and who am come. Me did say, and the womb a ye pa esan say, your previous segments nino, the association, Obi Farrell, some Madame Yada, Sepane, at the Sias from Claudia Bray. Me this says, and I was so why ye insure, and it's ye do body and as I say, now one mile, and what dear ye sign a day rabbitoir and commoy as soap. No, young commo dear no a general well-being. General well-being, especially in women. It's general well-being in women. And then about what feel a dear and a way far pomodi and also only pediana. Me cham and walk over. Ye cover, ye the encomotrition ever successful. And that dear and common a yet dunk as anti Jibray, not for me as pomo to say you within. Yashas and intionos or major in ye cover Cecilia. Only out of way, wopom to say, people say, wopom to say, so many years, just a wopom a day, out of war, wopom to say, yeah, wopom to say, many out of way, wopom to say, yeah. We been one free at the amount once a free at the end of the Wopa, some other pot, a dear. What in your room making a million a dear, and not in a robust poema, people say, won't pump this any, yeah, won't pump this any, many out of where won't pump this any. When we are back free, I'd walk us for him, gender ambassador, and nipa and yami, and a mibusa was a to say, Kosua, Nation Top G TV, not subscribe, now face to the chile, every Sunday nipa, pom at the same morning coso, never wow. And I see a cosa aging come sunset, or bread or adaji, or nim dear, ever a baby dream pa. And it say, Banasa ye did and come off for your poem, Junior one. Near dear sunset, baby, I do a corner, a yadu call aqua open qua. And it's a repair that was right down so crown crow, massa and call Manuma drama brain. And more of them will cry, sunset. And I won't promote to say, Juma dear, listen. Ye di no more be and a air bro a queer one cassa over fast one over show who so ye e wo fie mu wadi die mu unso no mu na ye ne so wi mu puno ye the mouth a kwan keten and I said the Bolibeka said the tips to live well and it's na ye share general well-being say wo hoye unipeduan sen e na wo ye no e ma ye enya empomudima ensene no ho enkomo na ye bedi na ne de enkomo twetwe no menni mini obema yima na ye twetwe enkomo no ode ba na me so me de be san se me so me yo oba ni bi me wo experience e wo sa enioma no so emu ensene ode to a na me so me de ato a ode to a na me de ato a na na ma enkomo no ayode eni nti bo mode na fa unu bi na ebo na mane se wo mpo mu tse dwumadie no ya share ase eni nti ombra Facebook na ome join here live na ye nyina ye nsia ade wo like page na wa share amaye na fe wo do comment and ask a question bia and ask a contribution bi mpo a me nua fabra
na yemfa emo yempomudi enkomudi enu nti ko Facebook Top G Multimedia na eni yen ensia ade enanwumri so doctor Emmanuel Annan ne na mi sure bebre abina bibia also what the breast woni o my Ghana emunipa ebedi nkoma fa empomudi ne mapa ho we sika bia nim ye hiana se wa like page no na wa join ye ni nyina ya hye na yetimi enya enisuade mu ene de nkomo no ene de osi wa wate ase ngwasem ye bedi enkomo ankasa enuma aha enuma homodembo ema ye pomudin no ngwasem se bebre na touchma ngwasem bebre na dada yen e wo mfidie hodro so fa we no we fa hasi ha ye say ama ema no ya disturb ngwasem ye general well-being ngwasem ene ya dada ya ma wo hu efie ni ma ya nkasa ye be ya bra na kre na nanom breso no ye bodudo kakra na ye de nema bi atugu akwam na nka ya no ma no pani enwure na ma nwa ye dem ko afo no mo do awan kasa bon say yes oba na gina fu mo be ma anso ne ni nyina aye bibibi basa binti do general obi dedi kan ma me Dr. Joyce nyami nshira pa o nshira wa hwefo so no watifo mesra last week me ka cho say share mawunua enya bi enhwe no ontie na apomudin enene nkwa apomudin no bibia apomudin no ajapade ebowa wahwere enema pa bibiri ewa asasi so mesra it last week me ka cho say wa mo aduane anye wa adura odiska aduro be wa aduane ana odiska kwakoto aduro eti mesra me pa ocho share comment ye kire wa adwin bia ma inu akiri nyame nhire atifo nyina maame general well-being eye brofo kasa general no ye oba from the team kosi ne nan ase nyina ekoni nipadiem de ma oba ye oba ekwan a ebefa so ebeye papa amano wo tese esita ne hu se we ye oba eti general well-being no protocol no ubizaza meka se enome oba owa pomudin papa anana pomudin esita ewa ade nyina na pomudin esita ede na timi mo ba bia pomudin esita yo ma me da wase nyame nhira ma obrempom bia frobem na eba Yesu Kristo efrobem bonzam gramatisi se ono so onu frobem editeze obia wasasi so de me doctor ni frobem me ma me abrata na wo me eti we ye kasa no kwasim ne ehuhia pa na ma ne wa wo ye be ma no frɛ oyire no me tiedi because ehuhia na oba ba ko totwoma ewo yare mu a enipa pimpim de huna mane because oba enitri yes me ma nitri etire no ye hapo uto wodi ade aka nyina ahoma ne waten etire no enna no ga say etim down down ni nyina ko oba ne hwefie oba ne bibie nti se oba bi wuka eye problem eti kasa obizaye no oba from ne hunamu dua na husiesie na die ni die ne kone ne ba ne bibia eye pe na esi wosi pisita ewo apomudin mu sa oba no ne ka so oba we de ewo apomudin oba we ni apomudin no na husiesie emaye niema bebre oba anye ba kope ye ka oba te se ma anu se wo ye bebre on wa fade no fe oba ni nyina ka because oba ese look attractive a healthy life wapomudi ese look attractive both inside and outside oba ni akafra bintia ni ukuru twi mpra no tie me enye bibia o wapomudi ensi pintia wapomudi ni huni enti oba enni ni huni apomudi mu
we go through a lot. No question. Enema aya no aya na etoso. Oba be sorry anapa. But the young fan say dear or your housewife. A onko baby a onko ejuma na o hwem kwala mi ensam yenu enan ni ekọ menimu no. Osori anapa enkwala didie mu omodware mu eni omo sie mu. Mu nyina oba na eye. Oye we nyina wie aprapra asiniema nisane mu nyina wie asan ba be hwe be ma. Nti edin a oba de yempom dende aya eho etochima bebre. Nti die na oba enye die na oba anye na pom de NCP. Okay, man, me da wase. Ativo na refo. Mesro like page no, share na comment so mo bi ehunu. Na o comment ni ebe video ha na doctor ma kire mu na boa wo. Ma me abodi nyina ni oba di oba pa ne e mama me mfra man ne. E ma aduane di na o sisi. Ampa oba ne yesa ne ma we nyina nanso aduane a wodi akomu no e se hia wo. Die tozu mienu wa ho sisi se ne ubesi fa ye wo. Oba bi ho a se ne ma boka we nyina chikura no osan so ane ma kwa chi. Oba ho sisi e bi san so opese wo sie ma ne ho sie nti. Wo ye bi bebre atini de yare ebre wo. Oba bi ho a wa hye tra wa bi. Tra na che no. Tra na se no o underwear e wo ho. Osan wo ba ku bi san wo ho. Se se kura de pant no. Se se kura de omsi efre bi hip pad. Opesi opia ngofo wu nti wase ahye ewu underwear no so. Heat about the gina wo wase. Sa heat we e infection bebre na eba. Sa infection so adeni be ekum oba no watinka. Ekum wo maye na ma sipisi ta maye oba no we ma hu ni ma industry bi. E me bo otwe e ma be ma nkamfo. E ma ewo shozu nyira ntie me. Me se hye ma ru aba ntie asemi bi. Nyame bo akrante be ma nkamfo. Adam ankamfo. Obo onyuo wa nkamfo. Obo nantwinam asala ngrofo bekumi. Odwan Adam ankamfo. Oba no Adam ya no se wei ne be frɛ no oba. Mi dombe mu dompe. Adentia Abraham confirm sa de na frise no onye bibi wo ifu. Sa de no onye no enu ne ma Adam enu ji. Etu oba wo ho siesie enisu die no. Eni unipa bie mu e ma wo oba no. Se wo hwe ni ya eni e kire se oba we die na pomudi owa pomudin na abowo mo wetumi anyi akoso. Because eni ya say ye ma ye nyom ne no emfie etumi o chese emfie ni na su atwasa dabi oba semsem oba wu yare mu ya chen bibia because abusunya pa na atofo enne ye yare awodo aba chronic disease breast cancer breast enne ko ye hospital sakese no ma ko hwese ne ma mba fibroid ahodo ovarian cyst ahodo chese yari basa adentia because of say aduane a obrin ya aduane pinti ya do me mesre mo eneti ye ma ya mo nwere mo ho kakra aduane na wudi nye da bia na obedwi ukuru nwa uzo nya hwede wudi no ko ni padue mu ye sise nya do do obenya kakra bi obenya apomudi etim eye ne sa abeboa ebebo ma fa pomudi no asipi na oba wasita na yade awodo e bae ma me mo ma no so no etu atwa maye ye da se ene enkobo twetwe no eye mi de pa na efa skinny and I say trousers obi ahye na tighten na in there no osawo under nika e was bio pants esan ewom a wahye na odi na mawia so na build up bacteria no because ewia no na so efufure ten no question at the same time heat no akọ
na sene so na circulate na sene so build up bacteria it is our bacteria na build ewura ni padua ni mu a although oni obema bia nae but no anya infection no question what the nature na say oni bema bia nae and so or treat infection oni say dear or share no at that particular time no and a distance so near the buy enti ogusu enu madru but edro na offer no or that so share the same thing just that who chase own shadow enti wo ko nyina no shadow na na odi na chi no e kwa na se yan ba bisina just say na nka one na mo enu ti ene se da mi di kan nkomo a ye twetwe me dey me experience kan and I say kakra me nim fa ho e na me dey kan so wo treat infection bia ye ma ye dey bibi to ho say yare wei e na ye treat e wo ho so ko hospital a we na ye treat e wo ho na so ko yare se bia obi o ye do say ye bibidro herbal clinic si ya na say bia we ko ye chere say infection when you infection no munsuo dodo time bia modern say bio obi o na in infection man asakra so ekeka enti yetimi chere say aya hye atade a emu eda ho eye loose sena enfama ebetimi afa because say the nyankopon ebo ye japade no eye ade bia obisie ye so esie enye loose enye free sena emema edie no etie enti se eba ne saa na wo de sane no na chichiri wo bebre a ema heat no a generate ewo wase ho no ema infection eba asa infection yi ba mini aba edro bi a wo da so a wo no a wo de treat infection bia no bo modern se ensuo no mo dodo obetimi aye ne saa fruits bia containing vitamins vitamin C, vitamin E, which is also good in women for fertility, no. But modern say obetimi aiden, edi fruits and vegetables no more. Say ne be ya sa infection na o treat no, ebetimi akontem. General well-being enti na me kan bi no. Enti but modern say wo koni ye ma we duro kra na. Ensunum do draw one very important thing I also consider. 2 fruits and vegetables, because most of our fruits and vegetables contains vitamin E, vitamin C, vitamin A, ebeboa ama sa bacterial build up o system ni mu etimi awash away. 2 make sure say wo excuse me says o pants and as o pure to na wash usia malaria and hata odem usia malaria o hata odem so a to so ansana wash say de be ya edro na wo fa no ebe boa ama wa yare sana akontem do yem koso we go through a lot of stress as women enti generally no aya it me affect ye ya dream po yes because me share enkwala 4 me kunu ka ho 5 me kunu ka me first born and son enkwala aka no aba be to aba so de chen enkwala na aba exactly enti I'm going through stress in the house asoba and nti mama ho sie medwarie mu because be stressful or go through depression depression is another topic I be share na di mu nkom die na wonye owo fie ne ma do so okay e die na wonye because ejuma wo ye ne do so nti ama na ho ni die eye efie famu no to see didi kan me da wase me da ya hwefo nyina ase ye ma nyame nhira mo da bia me ka se obi wo kwa waka ni ye obi wo kwa first born na ye be ma no ebi ni ho obi wo no minimum bia enkwala nsia ono na ehwe ho na se so ni first born ekunu ne bi ni ho eti ono a ntade no the day you can imagine
stress obede obekom ba se no medical ka che on ade ba kwa ye hunu se so say ni pay ebi ni ho enti se wan timi am management hu nya pa enem be se me ka se mi che tifo o kan Genesis chapter 2 verse 5 a onyankopon eche pefe se asase yi obo ya na wonye obi o be manage no wa ma nsu anto wa ma aduane ama wa ma sere kra ama because we know obi o be manage it management so wo bi so wo ni bi ehu hia because wa pomodi eno no waja pade se wa nkwa angwala na be dan akọ se ututu wa pomodi ase ma ya bi kanwa eti yetete no so wo bi so ni bi fie bi na di do wo be no mansa no wa kofu me ba do ja se eti wo ba na ese wu ebre na ye ma no ma so time wasting obi a only time so bi nyame am health on be ba asem because always we may ye juma be do we ndo was no didi 9 o'clock because if you juma no e so only time e just onye bibia bibi o ntimi wie ni ne e so wo di she da fofo na wo ye den wo ye we dware the first thing me son me mama awomachi no so dware eti ansan ze ye be sori obeye one day obeche omunye siri no ai dey na ono wo sisi no wie dada wa ye die so wo ye e ba jo what I say eti ebre na ye mama wo ma zo do mu take no eti mi chi o ma hu sisi no wo hu ni die ne dey e kwa chi titi wo ba pemfo no kwase me ye doctor fu sometimes obi wona ahwe no kwa na ayetene doctor na me ka to dimi kan chiro oba pemfo wonye mu nche se toto wa hu ni di ase obi ase eni we gbon me egbon wa ye ni ma bebe o hwe anka twade wonye mu no de kan wa emo entehwe wo beti gwara eti ma fru nso ye dey wo dware no wa wo mi nso ni kakra bi na wo de dware wo de dware a na fe wa pe bibia ebe ye ohia me bibia na bon wanda so people want me nkono who said you dey dey ba no sakola no minimum obi a akola no for infection through awoni because at the end of the day e kafra ne hu bibia na am perform ama de sese e fata na ntini ne ho enti de message nya say e yese no betutu ne ma afa se no get experience means Dr. Grace wo ma nyame ehirawo what I say na zo se ne ototo ne ma dey efa time e se odididi atade a wo be se no ken wo ase ade wo ata owia so a wo ata odem ko be na ba bia wato so kama wahye wade watade a be hye wato so entwe ma atade ni yefi ne hye no asimi yes onyimunti na atade ne hye no no be hu twese na yi de baby basa aduani bia no odi tebi no odi tem no odi do you tell you time and digest be take place amma bofra no so anya ni nutrient ewum eti aduani wo do wudi a wo ni ni akora na odi na anyem na akora no na dream development no enkoye development need to me say akora nko timi deforme when deforme a adonu be eni mo bu esa kwala ni nya wonya no onya na yake wona eye bafom nutrient awodo esa bufo ni nya enti awoni didie ne de ma me yenim se ma me mo abọ mo modern na nso yintimi nyi mfiri enti bua oba hye ne niema aye ofie be kire se ne wa ho ni die ni beko doc ye da se ahwefo bigidi se mo sia niema bebre efiri enkom die yi mu ye twa ye ho akọ abasisi aye ba e de akanyina be hyehye so amamo Mayesima, yeba. Oni adofwe wopom te senye. Mibusa use wopom te senye. So benye ni dia ji so wopom de. Odofwo wopom te senye. Yeah, wopom te senye. Mini adofwe wopom te senye. Ya die ya
obi benya one free ade ama me ne one free ade na di wo ba sama do ko ade what me aro me nyina me dua na ade eno ti na do gospel ima people say wopom ti say nie yeah wopom ti say nie me ni ado fwe wopom ti say nie unu ya be free ado gospel ima gender ambassador enipa ehunyame na me busa wo say wopom ti say koso a na hwe top G TV na subscribe na face so die kire efisa nipa e wo ho wopom etisen mo ani nkoso na be boa wopom etisen me gidi se wopom eye nanso aka ne ma ba ko me bia e be boa e ma wopom bi esipi na esita enunti ene yahye dwumadi a ye friend wopom etisen e de brewo ya wade ya wa kwa ba bia mu ba wopom etisen edwumadi eso and general well-being in women ya fa e fa kakra bi na ye di hu enkomo ene sanse se ye di e ma hu komo a e do so pa ye kase ye di ma hu komo ye well-being hu komo dia e ye very broad topic pa ene ya fa e fa kakra bi ena ye di e hu enkomo ye de kono na ye hwe anase ye ka bibi afa ye general well-being hu anase oba a wehim na watoba ha wabre ya nyinse no odo enya yare de bat aya na eboye yare ye bre ye mre ye ntini enhwe ye ho so eyie abra ye nyemo no eye management in pregnancy and also bi wo ha wawo 3 4 afio person of twitching na wo ni mu enema bi wo ha omo ye odi bi hye na se wo tue bi na wo num bi eboa a bit dear cry, it's me a feeling. Do young share and you may be a young ma, a tie a bit, she say, I say, and I say, be a my 4, my 5, as a my brother would me per se, main to treat my woman cacran. You may go why, ye did you move why, no, Miss Sanya Mano. My young chimuka crasse, and yes, and ye, a big crowd of bishop, okay. Me da wase me da ahwefu nyina se me di kan ka cho se share like ne comment na unyame be shirawo because onipa bi opomuden no nkwa ebi anu ba bi awawo 3 4 opese otitimi ni nti wa abuse drugs na ehu pa na oba bi antie me obu ozo onwo da but emema no do awafa nti opese obo ne ho ban enti aduro bi a no afa na duro na ya amokoto e wo drugstore pharmacy shop ni we no okoto a ana duro bi abeto bi aso de bo ni so ban ye ridi aduro no ya de kan aduro no eduro mo na ama cancer mama ovarian cyst fibroid baby ene obi enya 22 years na no ba ya checking na fibroid aduro stage a untimi nya onhwe iti eduro ni bebre wa oba o bezo titi wa dum abibiduro ewo ho ai fu oba de ensa no waye oba de nyansa nimdiem waya eye nengwa na wo mtiti bebam ewo dada Adam breso te dada nti Adam o tu ni ke ni ebe eje wo de dada nti ni kwan se onu nu bi ene breast cancer ene na ye na ye emema ye awarufu yeyi ayi ni fiwa enwa ni ye japade e say yare gidan ya beji abosi ya wo mi no bi kese best kese na ye de dade akwa kotu nufu eri etwa na etwa wi a aka baako obu ogwa ye twetu ni nyina edi ezi papa no o edi edi mesremu mepamu chow saa enuro na monum bebebe abibiduro wa etiti awom kama oba ade na aye ne kama kan se ayi ti mama Joyce mama kwenya gwa me de ba kwa che free na botre ye nya enuro oye na eye ya papa asem ya okay
And I'm say them come on make a hole. No kwaze. Nti deep. Azu mu bi enjo ye doctor. Eba dia you host. You now with trust. Enti Emma eye ya hu ni this summer na say general Wellbeing komo ayedi. Papa kan bibi oba bi betimi aye adwuma bia wo fie adwuma na so betwa no mo a obehu no na wo didi 9 o'clock. Emma your time of eating no enso emwa ye nipadua. Obi edidi late dodo. Obi on ma later o didi nso so or say di the wrong food at the wrong time. Yeah. So wako wabre waba yeti ase mini aba benku fufuo bayire sa enuane ne mu ye du sa time na wudi other room digestion ain't me ain't take place entem obi wo wakra adwuma a wo ye ne ye fa akotena nkwase enso odidi late enti late na odidi no fa akona otse no digestion bi entity odan na adwuma de chie na okoya na wasan akotena baby otena enti o put it on weight weight o put it on no owia na wakoto aduro se me pese me so enti me pese me lose weight kakra oh dog me fo ya kese me pedro sometimes obi bisa me sa I am me the panel bisa say oh bre what time are you disciplined when you are disciplined obetimi lose weight but if you are not disciplined you can't lose weight. The fact is you eat at the wrong time, you eat the wrong food at that particular wrong time, and then too you don't exercise until you lose weight. When you exercise free more, eating in between meals will not help you lose weight. Eating in between meals will not help you lose weight. Until you pair the bra a bra ebe boa enti na esi aduane bia emu yedunu di na fi anopa kopo mawiem enwumrem di aduane a emu ya obi ko pawo didi anadwo 9 ezali di fufu ezali so kunti sane ma wemina emma digestion anas enema wo say digestion it take place ena moja no etimi efa nutrients no and I say ensure na when you produce nutrients etimi distribute to all parts of the body send e be etimi aboa ama ni pedua no enya emu ahoden sa ho ni really ko as digestion na take place a etimi sa distribution etimi ema enti go say we di aduane no pa na so abeche ye no oda so tin kasa aduane ni ginagina wo bo oda so tin ah no aduane mi di yemi me belche and asa mi kesu a na aba it sense no menu digestion and take place and I say digestion ends me an cost yi it's na wo say nya sa feedback of what you ate the past night enti the bright say what be do fie na ade asa pe fruits kwadu emuyedu pa kwadu emuyedu pa aduane bi a emuyedu pa obetimi edino anajo opa ye mix salad kakra na yi mayonnaise free mu yi cream no e free mu yi ketchup e free mu raw salad no veggies no dey twitwa fasa na edi eno so ebeboa with digestion ebeboa so ama wotimi aden lose weight because am free rolls eno esi nchen ya wo sori anopa bomodin se obetimi skipi kakra uni skipping rope udi free a little exercise for 10 minutes be every day get me 10 minutes and I say only 3 days in a week sure na why 10 minutes exercise here and also ebe bow ama wotimi lose weight we funa aye kese no spaghetti na wudi no anajo no ebi mu di spaghetti dog ebi mu di spaghetti as late as 1:12 a day. I am telling you, I know what I am saying. No wadam phobia about 12 o'clock. Obedi. Obekwa ko di spaghetti. No di ria. Na funu one man time was in the funu here so say, "Eh dog, na funu here kese na o dey dey come from." Me say I don't eat the wrong food. Eat the right one.
sa spaghetti obetime di awia obetime di na napa di ntem na enanti kakra obi wo movie kra enti yare ne wo obi wo movie kra enti sa ne ma wanyina na ma ema yewu baako yewu mienu ana ya hoden eso ati enka operation ayeye sebio enye duabo Debi. se wo ko na entini ma na doctor say ma menye size me ma cesarean birth na nya wo nkwa na nya kwala na nkwa no enka enye duabo ati yewu ni se duabo me nuaba ye ma wo wia enka se na yaye mi operation enti ena ama mefu ayi kese obi wo wa baako mefunu wajai no ama mefunu ayi kese ayi se brass band no odi aduane bia se de ope no fa surgery ninti because for your operation ena doctor say your operation onye adwuma eden onpeja ade emudu minim sa pa na so but what is obeye bibi just to lose that weight, just to sweat, brings that toxins out of your system and be able to move and lose that weight that you want to lose. And also maybe I also made a and no. Now when you more say the dog can ya hu ni die na ya mmresa na wo uta sori pe the only thing about what do me aduane no wo didi wi a na wasan ya mrebe na be so koda adwawe mienu no ewo nyinsemu ho hia say perfume bi ebo roll-on bi ebo na wontimi use semina bi no omodin so betimi use bi betimi abo na abo ho ban afi enkabone ho esan say obi ono oba waso ye na wo hwe na ne ho enka no kra no e ma wo nya sai ni je ne ntina be break hospital a omo ka say nurses no enhwe ye omo ka say ye ni rough omo tie ye obi wo ho no mo a na ye scent bi e wo ni o dressing bi a wo de ba ye no ye ho pasa e na wo de ba ya sa nurse no na adwuma no wo hu kra na ebufua aba so onu so ye nipa scent we die fa na so we die fa say e share ebufu enti ye besre wo fa ye funa bomodin anke atwa se de okan ye nya enso a ye di ye so bi di a ye nya funu ko bi so menya ne powder fine powder kama jam pepper kakra efa frame na fasio obetimi di abobobo all your corners me so won di fa for your corners ni na eno so betimi abon ho ba fisan carbon ni etimi aboa se de be ya okọ be bia obi emfase bio ho sense ana se bibisa emfa enkasa ni kanchiro obi won kanchiro so na ukra mbo bi na wa adwen ma so sa na wani mu akwa akogu ase enti do mama ye nhwe ya hu ni December na say general well-being ye wo enrobi and I say within our local environment no bibi wo ho a wo show ye betimi akeka bom ye be ye say dudoyi na ya no obi wo ho a ope bibi sa but onya from the right source and from top GTV so dear ye more that from the right source yeah obi enu ho a adwuma no ye wom enti jinedi na de ye be kan at least so ye kakra yare bi wo ho a ni aduro ne mfa ye be boso na se ne ma ye be boso mfa ye be boso ama wahu se de be ya onum mpo a obe hwe ni na ti abo no we busuina do we bi sa ewo okay the can me that was said that wa hwefo nyina ase but the can catch us page no share like and comment na the only an say dwumadi no a ye ma me ye kan me chipu in kakra with pregnancy management no obi anyem a hormones no developing more because what the nipa bi as you so enema bi koso e wo hunam de anim na elunti ya na ema no tem zo obi o say manye infection ema no da nya no kware nya oba bia eye ahonidie ne niam bia enkoyie nti ena obi wo a onya saa infection no what I say enye obia etimani nhye ne nso obi say normal baby obi o onyim ntema ni kunwe me chew secret bi
obi o yembi ati asema meken ebunti na ama mema bebree ebinom ebro mo yiri nyinsen no saa bre na omu chiti because of stage no ba no ni infection na ba na ho normally ema saa bre no obema no be nkafa no eti na ni so be ko bontin saa period no ana oba na wawie na na mama ye kese o tenase me pa twa muntimi mumi nko yechi nkofa etiti atempon ne so na enne obi wo owu ya asakra dia se onim sa edima me eduro no ni ebi wo ho na emu be dimi agi dikan oba enne no mo frɛ no white ye kuro mu ye kura ne frɛ o de pua se de string of wo de pu eye wana wo ye fu say enne dia mo se frɛ no white na dia white e boni ejibe den kongron ejibe den na wa ye no hoduru enne yenye ye hoduru oba de nkai tekwa abusu bi ese ntimi sa akakadu ese unya mako nchira wantenten mienu to so a eno pe ni mienu pe eyo bedroom a kakadu so contain antioxidants yes property ye kasi ko kakadu mama me na yem sore wo butu sunim na ko ni pediem na nje ni pediem kum yem kuro na ze no bere no tese hunu akwa mba bebe hunu akwa eti nunu de ewo ye ho a tese onyame aba ebeboa ye eti nsu nyame yesi ofre ya nyame adom ye bema obi baby a wo bia ye bema obi ama tembia no obe no no mama oni padua no wasipi esita ama aboawo eti ye gan say rese enne achampu nsu obi fie kwa achampu esi obi fie kwa owu de ode ye nunum esi obi fie kwa oba mu nunum ubiza na ose die ni nunum oni kwa se di nunum oni si ye de ye nkwan waja se eti ade no de obi awo wonya beduro onye bibia eno aso ho ebre kwa ye nananum abeduro oba wawo no sa abeduro ya be eduro etwi kasa abe na eduro eti wo nomo no na esawo yare na oba no chese obi bia ye kama ntimi srem nduro na ye ma no wo de ebi wo ni hyehye omo ho de woro ho emwawo mesrem me pa mo chow edima me nduro de ebi wo ho eduro de oba de adom ne na da woro manti nduro de ebi wo ho pa mama fa we so obi wo ho a eduro na ye de ama no ebeboa no nanso sedia odi eduro ni be hye na simple time a all use no wan horo nsa efi bi wo nsa bacteria bi e wo nsa ena wa odi afa eduro ena odi nsa so na eye na odi sabiu odi era na sana before ebe kwa na nsa ne be pie no wa drop sa ho awa no ewo eho no mo ansana da kwa na duro ne kuduro exactly enti mi mo ma enti mi mo duro ni nya adwuma yes enti mi mo duro ni nya den enya adwuma so obi etimi efa eduro se obenom sa bre no na wo so ogofo ne nsa ohun sa covid time ni ba ye ni won se na ensa ho no na ye mfa ni serious kwa but e ba ye ni me bet nya asante asen nti obi wo no ma onho ne nsa odi afa eduro ni na wanom no de afa do se bi no odi ahye na se na de sa ha no so aye den e de apren question enti se uyo ba na se bi ubetua wo obe yusu enura beba ye di hyehyehye yase yase de achie ne etwi ho nsuo ni sane ma ni nyina obe yusu bia omoden sa onsa de obe hofo ansana wafa eduro no se bi e de ahye wase ho no se de be ya sa infection na aba wase ho no e betimi aden free ho and as a don't betimi akwakosa yare cause infection wo eye adie bia asa yemu asa ye kan infection na infection wa no maduro na ekọ kakra no eja na makọ kwane na ekọ esa yare nema bebre
ɛsɛ ne we bebre we ni pedue no nti ɛhɔ no so moma yɛnhwɛ na yɛnhyɛ ne so na de baako a yɛ ama ha yɛ bebre ɛyɛ yakoma yeah me de kan fi sɛ efiri hɔ na baadwene no na abɛsɛe adwene no na asɛe ne pedua no kora yakoma enti ɔne ne nua nya asɛm a ɔntimi nyam ɛyɛ yareɛ kɛseɛ a ɛno yɛntɔ duro mfansa enti wo nso no maduro na yareɛ na da so ne nko yɛntɔ duro mfansa koma bɔne me bu afuwei meni wei yɛ aka meni wei ti ado ahoma so ɔyɛ me se me mfa nkyɛ no ɛsɛ wo koma so it lead to depression na wo yɛ depressed so a sɛni akani ba bɛka sɛ wabɔdam no ebia na wadress kama sɛ na meti he nanso na wadwene ni nyɛ adwuma sɛ adwene ni nyɛ adwuma saa odware body ne brɛ no na waka because who could dware asɛ wonhu sɛ wonware na menware adidie no wonhu aduane a wodi wayɛ basa obi biara ɛyɛ basa enti adwene anasɛ komaden a memfa nkyɛ ne abufuo ne die me nua ba ɛmmoa yɛ health kra ɛnamano so ɛna nipa bebree nya high blood pressure ɛnamano so ɛna nipa bebree nya stroke because wonya high blood pressure now or pressure ɛyɛ high no na lead to stroke enti watch out yɛnhwɛ your comments aba Reverend Albert Champon or say Dr. Ima you do all God bless you yeni abema so sugar or say you are looking beautiful dog thank you I say how do men get infection and what is the cure and men my day next week and stay tuned and then you share and my FMU AGM I say thank you for the health education you provide us every week Dr. Ima and Dr. Joyce yes we that was say okoso ehwe enwumre biam good evening doc obi na h ayi yeah papa Kwame Ajimai Prempeh on very nice topic wait dear I'll say please what is the name of your head gear me my boy training them and this is your point am pedi e dey atoso ama me your friend apomudin pere doc say my boy train your friend apomudin pa enu ti na ye di apomudin ehu enkomo na enumre enti do mama sesia ye hu say me didi na me di yie me di at the right time metimi enya yare me share me WhatsApp messages na mini about Sandra Amakoa me da so very educative topic and enti dog yes yeah that's a Baby Grace my na me pese yen hwe bibi se say ensuo dodo sen na wo say me as oba me no ansana bias if you are not papa kumure hwe hono ma me because you say ensuo wash yes system no ebuama ye bacteria pd ye detoxify system in the one ensuo de unya pure no pure and as for example we mako 3 a day one no mukura no me pacho hwe 3 we mako 3 one no mukura no umpensu afi na usensu no kwa afoforo usensu no nemom onum 5 de se onum timinu a day afi so ade mako a eyan se oba bi asisi no it is only say kidney stones are those because the juice of the noa no they are sheno the sheno who we see to make kidney stones are those pa wow da foforo no me pese nyame adomo ye be kan asem because of ensu no onumu na semi wa hye no ho ai ne yesi artificial etoa bai tese no wapoto bi a wa hye na be no be woro no na waba be woro de ehihye ho nyina etino wani be ba o tese o ya chama niam agensem enti yemfa Johnson hye ho enche du mu nsuo no ede wonya we mako 5 tese wo gura no medium
ne high pioneer 7 nsuo na nkasa because oba de nsuo ya de say we dehydrate oba ni kwans because oba produce more hormones on the system je ni kwans we had and oba liver nsuo no wow time mu a kan be se me kan se bi e ha ma mo ma enne unze emma bebre ewo empabo bia asori fie bebre su se dum free be spiritual marriage nene odi entie me bia why dia hu bibia ngo yare people don't know na every pam no meba be kire kasa mu pa ma nipa bibira ate ase na tie ne bi pese bi dikira ne hye wa adum se yare spiritual marriage no mka no mami yare as spiritual yare and as physical wonu dia nanga yare adentia liver no oba bia liver no is very important liver bia wu ya bo ba de ndie because of hormones ne produce ne niema bi na ewon oba wonti no e mo oba down so kakra from be mountain liver wu ya pa ene remando do omo pressure ne me man do pressure remando diabetes ne me man do diabetes asema make you ba be chase adentia the more now we did on time na we do ni nyina no afi eba mi ndi glucose no ecosystem no ne bedin liver no eti liver no so ehye uni di ya ne liver na enwa no na atwua wodin no ama na red blood cell na liver no so na srade na agu fruit ya liver yi entimi enye hye liver ehye che vacuum uku abo a unu sa liver ne temba ubeyi wunsa liver ne ehye pa adu dey we bidia ma we did on time basa ma ne funa ye kese ne sine na de na we ma mo ma o ye kese a wo se an si di antia ma de wona no chacha ngo ma no obo yare ye bona kese ma panie bai ye ma mo ma ye ba panie bai ne ma bo ye kese ebi aba to de ni nyina ye srade na de ba edi de mo na o liver no yes ano ani ne de wuni de obi ubeda uda ya na liver no ene no sense o na ba me kire o se o ma ye wo ho no ewu ene ne bebre ni na mo mba bi ama me se yare ni oni pa bebre they can testify ma hwe wo mo a omo de echi na yesi nje se ma me ka akoma to yare eti misremo obi entie mi afoso oba ya mentan hihye won sa bibre enye danyere shubi occasion once in a while because mo we nyame anya ne sa ko eba apobudi mu a eno na etwe eye solar panel eba bia etwe awie ni mu kanea amodi dia awie no etwe no na dia ma liver no ama liver na yiti mmiri ne ebe mo ma je mo we ba bia me ko be ma ye ma eji occasion bi o wa ube onu agega no mo we nyina esoro ne fom nyina de bi mane nye dada de mane nye once in a while na wow bleaching bebre so mame ba we ntwem ese kidney new discovery a esi am no ka say scientists will discover bleaching oba wo po wo bebre no ese o liver enu kidney na e condemn no gwa ne de enye si dododo no e manaye infection bo say damage no kra etim se ma mma me pa mo chow mo nhwe ni na no nsuru e koba se jonso de wa mesew ko jonso kama ko ye omu yi uko ye omu yi a baby abeko ko ye omu yi no hwe ho yi because onye bema akwa bi no mbu be nse omu de omu oso ba be so jonso se bema ne nsafo eti enjiro se ba nyo so se bema onsa befo etu ko ne ho nye kama wan hwese ne ube dwunso ho a ebeboa wo ni ba bie na esi gina eden edwunso ko ba bi odwunso wi abefo infection odwunso wi ya infection straight eba no sa so a handle na do onim se ma bi wo ho kra onim kwan a ofa so a
sebi we used to washroom awie no obe pepa na ho and as sebi obe wipe na se no concept obi wo wa o wipe from the back to the front I no so eja yare and I say edi bacteria no eba enti the right way of wiping is wipe from the front to the back. Not from the back to the front. And then so you have come on a hand sanitizer a bag na ehu hia pa because ye man enka ye kobe those we do as a Jones was in na okwa Jones a sebio u ja wo atade no kakra na wa Jones won sa eka ehọ na heat ni sa niema no adodo up no wo no uwi a ensuo bi aniwa wo de ehofo enti de obeya na se u de afọ atade yin bibi etesa na una bibia wo nsa som na wadi but ene hand sanitizer na wo ho eti pebi afa kakra ketua bi fato bag ni odun so wi a na wo de afa wons aw kama na tini akum awon ema ye pese ye mpomudi esipi na esita oba bi wo ho a osimi didi wi a na meboso ehhehye ni se aboyire ne bo hhehye no uye sani pana heartburn o heartburn na uye sani pana bo modern say lemon and lime in a hot water no obeye bi and as warm water no obeye bi onum na najo the last thing I walk oda and also ebebo onum the first thing on an empty stomach and also so everything aboa and also so crown so assign eboa with your bones no e building my bones nya e ahoden shonko nti so we oba we sane mo we ebeboa obitimi ka say me nom mate say onum lemon na na se lime na twede e kan a mauna ulcer enye no kre o ulcer na wonum lemon po etimi dictate ma won say bibi say na e wo me because obi wo wonum na e come body ni mu otse nenka otse nenka sana de oye ne say okọ hospital ma ye share e am pasa o ulcer na say unibi but unni ulcer lemon or lime doesn't give ulcer enye no enema ulcer uyo pa na person pom DCP sitadia ene kakra no so me de ebedum wo eno enti bomodin say ubetwum hu afree enuane boni edie hu na ubedidi on time na wa ho fama ma na sa wonta de hye won so bomodin say bomo wa ho ne die ni ekoyi e wo ho no dog ene it is some small remedy bi eba nkwasam nyame show ema ye de bebo ye ho ban e wo fie eye fie de se na nanka ye na nanom eye no eye dudu no efa enti mame enche obi wo ho ana o pebibi saa obe no nom wo fie na aboa wo ne na busua na but na nye den na oni enunti yen share me say me to this small remedy or a remedy that can cure most of our diseases, common diseases in our homes. Obi enya malaria, obi feel feverish, enkwala ni bi wo ntimi ni deep, or from what they are you say, kakra na wod no bi wo kwa no wo mpem yare na ne ho tutu no na nti onya saa ne ma wo fie no no mo hyehyehye anopa, no mo hyehyehye nwumia, eno so ebeboa no ama ne ho ayede pa. Enti ni ingredients ni lemon eye anka twade akese no unya akese no unya ketwa na akese ne de obetime yi so 3 bi pe ata nketwa ne de obetime yi so bia 5 and I say 6 na wa pe aloe vera leaves kakra so aloe vera leaves na ode aiden ode akan na fe ode ginger kakaduro kakra waboso so who sa we nyina ho twitwa pekese kakra egum because say efie no pressure na dos enti twa pressure kakra na efa eka ho enti lemon na nas anke twade no eni kakaduro eni aloe vera leaves no na wa ho ni nyina ho kama na fe we betimi depending on the content awoye but say uni mo content ne dia ensu a udi begu ho de ubehu enti
fansuo ehofo ho obetime isu nchine e de agu nsuo no na da ho kama obetime isu vinegar na de aro ho na waye ne kama na fe wo de agu wo kukuo pa nkeye wo kukuo pa na de gu mu anua no ma nkeye na so ni kukuo a wo de chance kitua bi a obetimi anua wo mu na enua na ennom no tot no na no pa no na wia no na numre wo de sija ne so amani hu 15 minutes per na ehura fa so 15 minutes no na aben na watue ana pa so ya waka na hye wo hwie tot na wano na woko wo aduma no na bra wo ni diye ti wo no mu a na after 30 minutes ana 1 hour na wape bibi edi na woko wo aduma wo ba fie numre wo di aye obi bia wi a wo bedana na wasan no tot na ba akobiem na wo de akoda eno so ebebo ma mpomudin SCP esita enkwala no so aya ma wo mo atre kesiye no akola wonya from 4 years ekobia ma na atre kesiye no ba kwa no pa ba kwa nyume ba kwa no pa ba kwa nyume eno so ebebo na ma no ho ayede pa eno nti ene se wote yen ka na ye ompomu tsesen adwumadie so ena ene ye no adie hyemu a ye di enkomoi eye adwuma koi na eso masen eboa ma ompomu tsesen adwumadie eba so eye top G multimedia adwuma ko bi a eye all kind of graphic designing said ye open bia omobeye amount printing bia so a opere general printing babehu top G multimedia for na omonhwe enye sai adwuma no emfa emma obeso brand o cap for weddings naming ceremony bibi biara wo birthday obeso yam brandi o cap ensuo anase bibia transfer top G for be brandi ama o cap na so obeso yam brandi ye be ye ama o ye wedding engagement o ye party bi ofie Jumede bi a wudi na pese omo me take full coverage of your show emawa omo beba amount omo be take coverage no omo streaming in live on Facebook and YouTube amount na eno so what ni nipa etimi ehudi a oye no wo jume bi anso oye na pese omo mo hu deru so emawa top D for beba waseye omo no ba be dinsa wo so kama na omo aba onu madie no so ho deru ama nipa nyina ehu na omo aba abadeboa se dwumadie wo pese obaso a your phone numbers ne e wo screen ase bra na be che wadwin e wo dura wo ye ho bra na be che wadwin e wo dwuma wo di ho e ma nipa nyina ehu ne nyam emfaso sanse e bibiduro ya ade obo ade de e che yen a yen fasika mpo e na e to answer na ne mangizindi binti ye de sika e to e bibiduro na so bra na e fa wo so omoa e be boye dia no na yentimi fa mmoa o my Ghana ma yare eto entwa e wo man mu top G4 said bibi biara wo hia bia a free printing ekosi coverage picture cha den na wo pay tonsa e from e wo 0244 567782 0244 567782 and I say 0240 738517 0240738517 enkomodie ya yedi se ope hu asembise bia na se wontini ama amehwe ne ntem na emre aso a ensuro ema obemu emukra mede number yi tudwa question bia wo fa mpomodin hu bia frame na memma ehu akwankyerɛ enu achi nso ope doctor bia na se herbal practitioner bia na wagye na dwenkyerɛ ewo ampomuden ho ko ade a tonsa efre na me na mema obi frɛ ewo 020 294 2535 020 294 2535 na yen show kama na umpomuden so ACP na ensita go doctor kuma ho no man the last word so fa na number no entuja my any baby biara ho meda maame meda wase ene ohwa efe pa meda se ohwa efe papa meda se o maka achim police ohwa efe papa ya me shira me ba jo ya hefo ya me shira mu nyina share bomodin ase umbehia ma akona nim pa ma unua anya dwahwe nkofo bre onyame dofo odi a obitumi an se obehye afi su subscribe
na bomo de like page no na comment number no de atudwa no de achi wadwin bia bomo de afa sene na onyame befa ye maami so aboa ama wapomudi SCP esita bebacho media de T Dr. Emmanuel Anane aso ye ewo ensu nyame ye ba center ewo ablukuma bokoboko se uhia ye liver your junior well-being nankasa say yakbeji junior well-being nankasa yabeji atum eti wapomudi hu bibie ehia bia offering ewo 0242 161692 0242 161692 eti no mesel de how be abefree bia nyame adom ntino abrochi ko ese ni omunu na wo otigana bia emma obi nka nche se wo yare na anu ni aduru onyame one ne yare safo na onyame nam ahaba enu nubra so na ede sa yare eti yare bia stroke na eyew BP sugar ba bi se ne wotie bia ensu nyame ye ti efe na ensu nyame ye se ho beto eti mehyew ene de meka che mamu manya na se mesere mo mu hia maye se oba ba ko hwere a ya hwere oman eti mesere mo me pa mo chow mo nhwe mu nipadua so yi de wudi de wonom de wo hye ba bi a wo kɔ eti sei ebeboa wo enye nne nko a tebia na dwen wo kyena ho na se mo amma waduane anye wadu ebeye waduane onyankopɔn yire wo bia no nyame ntu ye nkwanam maame medamase do ye da sepa se oba ye na oni ye aba bedi ye mpomuden ho enkommo odie nyame a ɔwɔhro na ebehia wo amen esan se dwuma a wudi no eye dwuma bia eboa nipa bebree nanso nyame nti emre no ebeso na ahwefo so edamu nyina mo ase se mo twen yen ema yedi dwumadi ebro medame producers eye dani nyame ensure se obo me ema yetimi dwumadi ebaye ni edase se wo se MCR ho na wo chinchin die uniform a ede ema yetimi dwumadi abre oba comfort also so waboa ema ha hye nyina etimi ekoso fefe ahemfo the cameraman that's a pass I boy me ema mitimi mitina camera echi ma me ho ye fefe ama doctor coffee na mi show mu nyina doctor nana okoji abibidro kojo obri eneni we wi a obia me ma adwo eye awards na eba so no ejidi say mu nyina bidro fo nyina aboabo mo a etwen say agest no ebeso ama nyina yakọ ti sa nko file forms ye dia omodin na ko secretariat o na ko file forms na ye ma award eso e but mo nyina ase ne mo je pre e ma ye de umpo mu ti sen ejumadi ebre o eni ti bi gidi se na de umpo mu eye pa na me ye yadoma ye wo da se ne mi da mo nyina ase bye bye. Wopon etisen mejidi se wopon eye nanso aka nema ba ko menu bia ebebo ama wopon bi SCP na esita enunti ene ya hyehyɛ dwumadi a ye friend wopon tisen ede brewo jawade ene yawade bia abra abonunsi ene a doctor for ekukudamfo ewa bibidro ejemu ebetenase ye di ye mpomudin enkomo enunti so pesa obadwumadi yi so anase opesa wo sponsor dwumadi ya ye phone numbers na ewo screen so free ye no bedi nkomo na e follow ye all social media handles na ye ni ye mpomudin enkomo enti se meka se pomo tisa na wadi mi so se me pomo eye pa